دەم باش خوێندەکارین هێژا و دەلال هون چاوانە خوێندەکاریمە بەلێ ئیرۆ ئەمێ وانەیە خۆی دوویەم ji beşê xwe dawî di pirtûka xwe de nivîstînin. Beşê me yê şeşa yan yê dawî li ser tenduristiyê diaxivî. Waneya me yekê ya çû li ser dibistan û tenduristiyê diaxivî çawa em ê dibistana xwe paqij bin û em ê ha ji tenduristiya xwe hebin. Em ê ha ji paqijiya xwe hebin û em ticarî li cihê gogamar lê hebe em lê nêzik nebin. Îro waneya me jî li ser paqijbûnê diaxive lê bi navekî dî. Navê waneya me ya îro çi ye? Bakterî. Çi? Bakterî. Bakterî çi ye? Ew jî gemar e lê çavên me nayên dîtin. Çima? Ji ber ku gelekî jî biçûçik in. Çavên mirovan nayên dîtin. Çawa em ê wa bibînin diriya mîkroskopê de em wan dibînin. Ji ber ku gelekî jî biçûçik in. Bakterî li her derê hene. Çi derê destê xwe tu bidê bakterî hene. Bakterî çi çê dibe? Ji gemarên çê dibe. Ji bo vê yekê dema ku em ji wir dibêjin ha ji destê xwe hebin, destê xwe û weda çi? Destê xwe bişon, berî xwarinê, piştî xwarinê an piştî avdestxaneyê ku hûn derketin hûn destê xwe bişon û çi bikin? Dibabe berî her tiştî em destê xwe bişon. Bakterî me ji bo me ji wir daxuyanî yanî kirin ew jî gemar e xwe li mirovan digire li her derê hene. Ana li vir ser vê de pê bakterî hene. Destê xwe da vê de pê piştî ku dersa xwe bi dawî kir ez ê çi bikim? Ez ê herim destê xwe bişom. Çima? Ji ber ku bakterî xwe li destê min girtiye. û ku ez destê xwe ana ez bakterî nabînim ser destê xwe temam. Çima? Ji ber ku gelekî zindîn gelekî biçûçik in. Lê çi? Ne baş in. Tedêl me dikin. Dema ku ez ana bi vî destê xwe xwarinekê bixwim wê ew bakterî têkevin kurd wê têkevin ûrê min de. Wê tedêl me bikin wê nexweşiyan ji mir bînin. Belê ku em têkevin waneya xwe de çend pirsan em ê bi hev re wan pirsan bikin û me bersivê bidin piştre em ê têkevin waneya xwe û bixwînin. Pirsayekê dibe çi? Hûn gelaşa xwe diavêjin ku gelaş çi yani? Gemara xwe yani ana her mal gelaşa wan çêdibine gemara wa. Em davêjin kur. Belê em dikin hundirê selkê de, selka gemarê de, em didin hev, kîs em digirin, piştî ku tije dibe em wî kîsî derdixin ji derve dema ku tirimpêla gelaşê tê rajeyê de û dibe. Çênabe em gelaşa xwe li her derê bavêjin. Çima? Ji ber ku tije bakterî ne. Bakterî xwe lê digirin. Ji ber ku gemara ku em davêjin em dûr de yê giş kom dibe û çi dibe? Bakterî çê dibe. Ji bo vê yekê mero dûrî cihê ku gelaşe lê hebe. Wekû min jî got çênabe em bavêjin her derê ciheke wê divê hebe ciheke taybet jê re ji bo ku zarok dûr nekevin û bakterî negihê wan. Ev çû pirsa dûa. Encamên avêtina gelaşê li kolan û di nav avê de çi ne? Dema ku ez gelaşa xwe ew tiştên di destê min de qaxez tiştindî ez bavêjim kolanê an di nav avê de çi be? Avêtina gemarê em karin bêjin li kolan û li şareê wê ji mir çi çêke? Bibûrînin li kolan û di nav avê de wê çi ji mir çêke? Wê bakterî çêke. Ew ava han giş bibe bakterî û dema giş bibe bakterî ew av nema tê vexwarin. Ji bo vê yekê av çênabe em gemara xwe bavêjin nav avê. Çi dere av lê hebe em gemarê ticarî navêjin. Çima? Ji ber ku em hemû mirov ji wê avê ve dixwin. Ew av dema gemar di nav de hebe wê çi ji mir çêke? Bakterî çêke û wê nexweşiyan ji mir bîne. Ji her mirovî ji ber ku av di riş hemû mirovan re. Herûha kolan jî çênabe ez gelaşa xwe bavêjim kolana. Çima? Ji ber ku ez kolana dimeşim kolanê min dema giş gemar bin wê nexweş bibe û dema ku gemar jî hebe wê çi? Bakterî wê derdora me hemû bibe çi? Bakterî. Ji bo vê yekê her çend gav me çi ji were danîne çîk danîne ji were selkên gelaşê ji were danîne ji bo çi? Ji bo ku dema ku tu dimeşî tu tiştekî bixwe piştî ku te xelas kir tu têxî wê
سلکان هانه دا چه نابت دستی تدهی تباوی جو کولانه جبرگو گوما آوید و تا آوید و ایدی آوید و همو که آوید و چل کولانم چه بی کولانم همو ببه گمار و وی آوایی و چه ببه و باکتری لحر داره چه ببه و در دور آمگش ببه باکتری و همو امی بنخوشیان بکبن شبو که دباب ام هاج کولان و آوا خواه هبن ام تجاری گلاشه نابیجن نابو برسامی داوید بیچه کسی کو گماره دا آویجه کولان و دبستان و دارستان و ناف آوی تو چه شیرتین لوان دکه هون خوندکارین هیجا دماغون هنک ببینن گلاش خواه دا آویجه کولان آن دبستان آوه آن پول آوه آن دارستان گلیستان آن ناف آوی ده هون چی شیرتین لوان دکن شیرتی وان جواره دمات ببین حوالک ده نزانه وان تشتا و گماره خواه آبی پوله هناک تی شیرتی لی بکن امی جر بیجن چینابه اف گماره تا آبی آیا که وی پولا ما گمار ببه و دما گو پولا ما گمار ببه نخوشوی خلق حنه که خواه ما بکنی بیگ پولا واقعیش گماره نجی هاتی نپاقجن نخوش اف نابی هان بی سرمه یاد دوا دما گو او قاغذا قوم آوید آن او تشتی قوم آوید پوله و باکتری جمر چیکو ام گشت پوله دو مشتینه او باکتری وی همو خوندکار بگرن و خوندکار وی نخوش بکبن شبو بیه که شبو گو از حوالی خواه نخوش نکبن و در دورا خواه نخوش نکبن ام هاج وان هبن دما قوم هنک دیدن گمارا خواه آوید از شیرت الوابكم از بیچینابه اف شاش دمات آوید دی نخوشیان جخوره جی و جهوالی نخوره چیکن بله برسامه چارا ده پرتوکه ده پرتوکا خوابکن سرو پلا نوت و نهار الوردوين الجمهنه ام چه دوينين دبينن الورد سلكا قمارين هون بالا خوديني افهان كتي عرده و چه گلاش گشل در دورا ويه گلاش آخو ناخن هندره ویده چکرنه دی در دور آوی دانینه دما گو اوایا شاش راسته شاشه چما جبرگو دما گو نکن هندره ویده و ام در دور آوی باویجن وی چه کجمانه باکتری چکه کی ام دبر هرمی او باکتری خوالمه بگیرن اوهان بالا خو بدینه چکرنه کرنه هندره گلاش هندره سلکیه ده اوایا راسته بس اف چبو شاش بو دما گو ازولو بکم استیخم هندره وی دزناوی جم در دورای بی آوائی باکتری چینابه و نخوشی جمر ناین تجاری جبو ویکی دباب امهاج در دورا خواه بین تجاری امنهلن در دورا ما گمار چه ببه و گلاشا خواه ام دینن جهکی تایبت جیره جهکی چیکن جه گلاشره نه امزاروک ام دوری کبن دایک آن باوی ما برای جهکی جمر چیکش بگو ام دوری وی جهی کبن و ام هاج در دورا خواه هبن بلین ها که پرتوکا خواه بمره وکن سر روپلا نوت ببورینن روپلا صد لسر روپلا صد وکن از جوار وانه بخوینم بله بری گوزوانه بخوینن کام بهبره البحر دوینیان تماشا بکن بالا خواه بدن ویکه چاهان چه دیگه گمار آخواه کری هندره سلکیه ده وند بینن در دورای چه پاقجه اف دماغو گمار آخواه باویجه هندره وی ولو در دورات تفاقش ببلی عینی وی کوری من نرن تماشا بکن وند بینن چاوا گمار آخواه گشاویتی عرده أنا أقدر هان همو باكتري ليفر باكتري نينن چما أشبركو قماراي الكولاني نآويتي بس بالا خبديني در دوراي همو قمارا خداويجا عرده در دوراي چنه خوشك أنا بالا خبدين كچه خوشك در دوراي پاقجه والفر قش قمارة بلي كاسي دست پاندني بكم هجي بمره بالدار بن باكتري بری چند روزان بجیشکک جه کمیته تندرستیا دبستانان سردانا پولا ما گر. جمره داباشا باندورا پاقجیا در دوره
لی تندرستیا ما کر. دناف آخافتنان ده پیوا باکتری درباس بو. پیوا چی درباس بو بواره؟ پیوا باکتری. خواندکاره کی پرسی باکتری چنه؟ بجیشک گوچن بجیشک سری خواه هجاند و اف برسف دا. گو چی بجیشک؟ گو باکتری زندین پر بچوکن کو بچاوان ناین دیتن. مروف دکاره وان بریا هوربینان لی ازمونگهان ببینه. مگو ام نکارن باکتری ببینن جبرگو زندین گله کی بچوچکن بچاوین مروفان ناین دیتن دریا میکروسکوپی آن هوربینه ام کارن وان ببینه. تمام هوربین یعنی میکروسکوپ. او لهر دوری هنه. چنه لهر دوری هنه؟ باکتری لهر دوری هنه. دناب آوی آخ با و لسر گودین مروفان جی دجین. باکتری و گومجور داخو یعنی کرن چه جهه گو گمار لی هبه چه چید بن؟ باکتری چید بن. باکتری دنا بادنه او بای گول مدخه او باگش باکترین چما جبر گو دما گو گمار لعرده هبه باته چه دکو وی باکتری تفرینه او باکتری تی خلمه دگره و لسر گوده ما باکتری دجین. دناب آوی دهنه دما گوزهاج آوا خوتنه بن. دناب آخی دجی هنه. هنجوان سود مندن و هنجوانجی بزیانن و نخوشیان بمروفان را چه دکن. باکتری بریا خوارن و بخوارنا نپاقش دگهیجن ما. وقوم جرگوت هنك باكتري هنا بسودن يعني تعديل مناكن وباكتري ايقوش بارقجية تشيبن ليه هنك باكتري هنا تعديل قلقي لمدك نخوشيان جمرة تينن. دریا چه ده باکتری چید بن دریا خوارن و بخوارن ایده چید بن دما گو ام هاج آوا خواتنه بنو گو مجور داخو یعنی کرند دست بکیده آن دما از خوارنه سبزو فیکیان تخم او سبزو او فیکی گش باکتری نسروا جبو بیکی دواب ام خوشک سبزو فیکیان باش بشونش باگو او باکتری نباش لسروان هرن. جبو ام ری لبر بروبن ببورينن دقيق. جبو امري لبر بربون و بلافبونا باكتريان بگرن پیوسته ام لپاقجیا در دور آخوا بالدار بن. جبرکو ام خوارن و بخوارن آخوا جدر دور آخوا دستینن. جبرگو ام خوارن و بخوارن آخواج در دور آخوا دستینن. جبو به که موجود آخوا یعنی کرن دوابگو هاج پاقش بونا در دور آمه هبه. جبرگو آوامه و خوارن آمه ام در دور آخوا تینن کولانان ام تشن فروشگاهان او فروشگاه الکولانان نولو دما او با باکتریتید هبه خلوا سبزو فيكيان دقرن اختا امواتينن مالي دباب ام خوشك باش وابشون تجاري ام قلاشا خل مال دمك دريج نهيلن دما قوم دمك دريج بهيلن وباكتري خلي بقرن او باكتري وورن قودي ما ويتكبنا بخوارنا ما وبخوارنا ما جبرقو باكتري لهر دري هنا و ناين ديتن اموان نابينن وما فاقش بكن لهر دري هنا دناب باده دناب آخيده دناب آخيده لهر دري باكتري هنا بو بيكي دواب امهاش باقش ياخوها بن ومبالدار بن جلكي جبرقو دماغو در دورا مقريش به ازي هر دم مرو بكي چبن نخوش بن نتني باقش بونا مالامه دواب ام هاش باقش بونا دبستان خواه بن هاش باقش بونا کولان خواه بن هاش باقش بونا دارستان و گلستان خوشی هبن دماز بچم گلستان که
از ببینم ئەو گولیستان هەموو گەمارە ئەز ێ لێرونێ نا ئەز گولیستان کە هەموو گەمار ڕوونانێم چماش بەرگۆ باکتەری تێدەن ئەز ێ وەرم چ بکەم ئەز و چەند هاوالێ خۆمی خۆ بدن هەر ئەمێ وەرن وا گەمارە بدن هەر و ئەمێ ئێگۆ گەمارە دابێژن ئەم چ بکەن ژوا ئەمێ وان شیرەت بکەن گۆ گەلاشە خۆ ئان گەمارە خۆ نابێژن گولیستان کان ji bo گۆ باکتەری چێنە bi باکتەری nekeve nav hewa me û nekeve nav axa me û nekeve nav ava me de. An got divê em gemarê neavêjin erd nav avê û ziyana negihînin jîngehê. Jîngeh warê me ye bêdawî ye. Jîngeh warê me ye bêdawî ye. Belgo ew gemara gom davêjin erdê û gom ji we daxuyanî kirin an em davêjin nav avê ziyanan ji me re tîne. Belê waneya me dawî bû me xwendin dawî kirin ha em ê herin weka roj guftugûyê waneyê yê devokî em ê devokî bersivan wan bidin pirsayekê kê serdana polê kir kê serdana polê kir li dibistanê kê komîteya a paqijbûnê a tenduristiyê serdana a got dibistanê me got her dibistanê çi heye komîteya tenduristiyê heyne û li duh me ji we re daxuyanî kir waneya me ya çû me got komîteya tenduristiyê heye li her dibistanekê çi kirin wê rojê serdana pola wan kir. Pirsayekê me got çi kê serdana polê kir komîteya tenduristiyê. Pirsa dûdwa bijîşk bijîşk li ser çi axivî yê bijîşk ji xwendekaran li ser çi axivî li ser bakterî çi bakterî dema got ji war qala paqijiyê kir peyva bakterî pêr derbas bû xwendekarekî rabû got bakterî çi ye û ca ji we re daxuyanî kirin got bakterî çi ye. Pirsa sisiya dibe çi bakterî çi ne bakterî çi ne bakterî çi ne me ji we re daxuyanî kirin zindiyên pir biçûk in bi çavan nayên dîtin em diriya çi karin wa bibînin diriya mikroskopê de em karin wa zindiyan bibînin ew zindî ew li her derê hene di nav va de di nav avê de di nav axê de li diriya xwarin û bi xwarinê digihên me û li ser gewdeyên me dijî dema got derdora me çi be gemar be. Pirsa çaraya dawî dibe em çawa dikarin xwe ji bakteriyan biparêzin çawa em karin xwe ji bakteriyan biparêzin em ê çi xwe ji bakteriyan biparêzin em nehêlin got bakterî werin ser gewdeyê me û di jiyana me de hebin. Di vabiya destviya herî giring em ha ji paqijiya derdora xwe hebin ti carî em nehêlin derdora me gemar be ne li malê û ne li dibistanê çima li dibistanê ana hinek ji we bêjin wê bê ez dibistan ne mala min e çima berê dibistan mala me duyem e we got ez ha ji mala xwe heme û ez li mala xwe rûdinêm ez li kur jî rûdinêm ez li dibistana xwe jî rûdinêm wek ez xwarinê li mala xwe dixwim ez xwarinê li dibistana xwe jî dixwim yanî dibistan dibe mala me duyem. Ji bo vê yekê we got ha ji paqijbûna mala xwe heme divabe got ez ha ji paqijbûna dibistana xwe hebim ne tenê dibistan çi cihê me yê kolan gulîstan daristan divabe em ha ji paqijbûna wa hebin çima ji ber ku em di kolanan dimeşin em tiştê xwe ji kolana dikirin herûha gulîstan em li gulîstankan dilêzin em lê rûdinên û gelek tiştên din jî em bi kar tînin. Ji bo vê yekê divabe em ha ji paqijiya derdora xwe hebin. Belê guftugûyê me waneyê jî me bi dawî kirin ha em ê bi hev re derbasî hîndariyan bibin pênûsa xwe amade bikin da got em bi hev re çareser bikin. Pirsayekê dibe çi em bazinekî li derdora hemwateya peyvê ya rast xêz bikin. Li cem me çi hene hemwate hemwate me got wate yanî hemwate yanî du peyv eynî wateyê didin me. Destpêkê peyvan an gotina bixwînin peyva yekê çi bijîşk yadî ezmûngeh yadî jîngeh yadî zindî. Bijîşk belê bijîşk ji me re dabaşa bakterî kir yanî bijîşk yanî mamoste an doktor an ajokar ajokar bijîşk yanî doktor. Em ê bazinekî li derdora doktor peyva doktor bixin ew hemwateya bijîşk e her du bijîşk yanî eynî wateyê didin me.
ام هرن یادی ازمونگه. ازمونگه چی یعنی پیشگه تقیگه آن پرتوکخانه. پرتوکخانه یا گمروج پرتوکاتینه. ازمونگه دریا میکروسکوپ ازمونگه یعنی تقیگه. بازنه کی در دورا تقیگه چک عینی واته دیدن. جینگه همه یعنی در دور آن کارگه آن جیر نه جیر یعنی و نه کارگه جی چیه در دور. جینگه همه یعنی در دور همه. بله خوندکاری می هجان و فرسا یکی بداوی کرنها امی در باسی فرسا دویم ببین. ام دجواته پیوین لجیر ببینن. دجواته چی یعنی برین ها مجورده خو یعنی کرن دی پی دجواته هفن یعنی برواجی هفن یعنی چاوا مجور بیجن وقت جمع دریج دجواته پیوا دریج چی یعنی کن دریج کن ام دجواته هفن وقت جمع امکان بیجن قلو دجواته قلو چیه لاواز یعنی ضعیف. امکارن بیجن دجواته پاقش دجواته پاقش چیه قریش. تمام اب یعنی دجواته دی پی دجواته هبن انها وان چند پی بدانمه امی دجواته وان پیوان درخن. الجمع پیوایی که چیه هور باکتری زندین هورن یعنی چه هورن یعنی گرن. دجواته هور یعنی بچوکن گلکی. دجواته هور یعنی چه یعنی مزن آن گرس یعنی مزن. امکارن دینه گرس گر یعنی مزن و هور یعنی بچوک. هور دجواته اوی چیه گر. آدی سودمند هن باکتری هنه بسودمند هنجی هنه بزیان. دجواته یا سودمند چیه زیان. تشتکی نباش. سودمند یعنی تشتکی باش زیان یعنی تشتکی نباش. بله پرسامه سیا چیه پرس دجواته یا پرس چیه برسب. از پرساته کم از برسواته برسب. پیواد چارا نخوشی چه دجواته یا نخوشیه یا از مروبکی نخوشم یعنی دجواته اوی از مروبکی نه نخوشم یعنی از مروبکی چمه راحت. بله آدن جیانا من یعنی دجواته اوی چیه مرن. از دجین یعنی از مرم. دجیم یعنی از ساغم هینس حیاتا خو بردوام دکم. مرن یعنی از مرم حیاتا مبداوی بو. جیان آمن بورینه. یاد داوی بلاوون باکتری بلاو دبه یعنی چه دجواته بلاو دبه یعنی گرتن. تشتکی بگرم و از هیلم بلاو ببی یعنی گرتن. بله وی آوائی ما پرسا خوی دویم جیب داوی کر جمع پرسا دویم دجواته بو می دوباره بکن. دجواته هور یعنی گر تشتك جوك يعني تشتك مظن دجواته اوي. سودمند يعني تشتك سوديل متكه. زيان يعني تشتك تعديل متكه. دجواته هبل. برس برسف نخوشي راحت جيان مرن بلاوون گرتن. بله اینها می در باسی پرساسیا ببین پرساسیا دبی چه ام گوتنا گونجا و لجه گونجا و بجه بکن. الجمع گوتن دانمه. امی وان گوتنا تیخن چه دوالاهی آده الگوری دپرتوک جمر هاتیه نیسانده. مروب سودمند خوارن زیان پاقش باکتری. اف پیون جمع دیسه دوباره بکن. مروب سودمند خوارن زیان پاقش باکتری.
بله اینها امی هواکا خوی یکی بخوینن و امی بالاهیان داگرن هواکا امی یکی دوی چه هن باکتری بالاهی و هنجی به بالاهی هن باکتری مگو چنه هن باکتری سودمنده آیا که امی دینن سودمند سودمند و هنجی به زیان اف چو هوا که چو ام هرین یادی نخوشیان به والاهی را چه دکن نخوشیان به که را چه دکن باکتری زیان به مروبان نخوشی به مروان را چه دکن چه نوعی نخوشی به مروان را چه دکن مداخویانی کجوره باکتری هوا کاسسیا دبی والاهی بریا والاهی او خوارنا نه والاهی دگهجن ما کایه که والاهی بریا چه دگه ما بریا و خوارنه باکتری تیپا مازن دینم باکتری بریا والاهی و بخوارنه مگو باکتری بریا چه دگهجن ما بریا و خوارنه و خوارن باکتری بریا خوارن و خوارنه نه پاقش دگهجن ما بله خوندکارین من ها امی پرسا چارا بهوره چاره سر بکن پرسا چارا دبی چه ام لدردورا پیوین پرجمار بازنان خیز بکن ام لدردورا پیوین پرجمار بازنان خیز بکن الجمع چار هبوکدان مد و هبوکانده پیو هنه او پیو پرجمارن امیوان پیوین گو پرجمار هاتن امیوان تکن هندره بازنه کیده بله امش هبوکا یکی دست بکن باکتری زندین بچوکن الفر کانی پیوا پرجمار هاتیه باکتری زندین بچوکن زندین پرجمار نه زندی و یک تنه وقتا ام به زندین دبچه پرجمار پیوا زندین میتکن هندره باز نکیده شبرگو پرجماره ام هرن یادی بچاوان ناین دیتن الور پیوا پرجمارکانی به چاوان ناین دیتن بچاوان الور چاو یک جماره چاوان دبن چه پرجمار پیوا چاوان پرجماره گلک چار یعنی بامه عادی مروب نخوشیان جه کسی نخوش دگره پرجمار یا اینه یا آنه برین ها مجبور دا خویانی کرن دما گو این یا آن ده پیوه به همه مناتو اف پیوه ما چیه پرجماره پیوه سیان آن هوا سیان بگورینه مروب نخوشیان جه کسی نخوش دگره الور کانی پیوه پرجمار نخوشی یک جماره نخوشیان پرجماره هاو کامی سیاجی چون هر نیا چارا هن نخوشی جلاوران و دگوه زن مروان الور کانی پیوا پرجمار لاوران آن هیه لاور یک جماره لاوران پرجماره بله افچو پیوا که دیجی هی یانا کانی مروو یک جماره مروان دبچه پرجمار پیوا مروان جی تکن هندره باز نکیده بله وی آوائی ما پرسا خوی چاراب داوی کرن ها امی در باسی پرسا پینجاب بین پرسا پینجاب بچه ام جی پیوین لجیر هواکان ساز بکن پیو دانمه اف پیو شاشتینه امیوان پیوان راست بکن و می بکن هواکا که راست خیز بکن و بنویسینن یعنی کادس بکزه پیوان بخوینم تندرستی ل ام بالدارن خواه
دما ببه هەڤۆکە کە ڕاست جەمێ ئان ئەس هەڤۆکێکێش وا پەیوان ساز بکەم وێ ببێ چ وێ ببێ ئەم li tenduristiya xwe baldar in. Dubare em li tenduristiya xwe baldar in. Ka em binivîsînin li vir em bi tîk bavçûk danîn me viya çi deyînin ya mezin. Em li tenduristiya xwe baldar in. Xalê dawiya hevokê em ji bîr nekin. Em li tenduristiya xwe baldar in. Em herin yadî. Mirov divê xwe bakteryan ji biparêze. Wê bibe çi dema goz hevokekê saz bikin? Divê mirov xwe ji bakteryan biparêze. Divê mirov xwe ji bakteryan biparêze. Kam dest pê bikin? Divê mirov xwe ji bakteryan biparêze. Xalê ji bîr nekin. Em herin ya talî laşê xurt werzîş mirov dike. Wê bibe çi ceme? Werzîş laşê mirov xurt dike. Werzîş laşê mirov xurt dike. Werzîş laşê mirov xurt dike. Belê me hevokê xwe saz kirin û me pirsa xwe pêncab dawî kirin. Ha em ê derbasî pirsa şeşa bibin. Pirsa şeşa dibe çi? Dibe em hevokên li jêr bi awayekî birêk û pêk rêz bikin. Bi awayekî çi? Rêk û pêk rêz bikin. Li vir çar hevok danime. Em ê van hevokan li ser va xêzkan xêz bikin. An rêz bikin. Kam bixwînin bi hev re? Divê em şînatî û mêweyan yanî fêkî neşuştî nexwin. Zarok hêviya civaka xwe ne û derdora xwe gemar nekin ji bo em tenduristiya xwe biparêzin. Li vir hevok şaştî ji me nivîsandin em ê bi awayekî birêk û pêk binivîsînin. Li vir li cema karê malê lê ez ê jî ji we re bêjim em karin hevokayekê ji her çar hevokan bêjin çi? Em ê bêjin ji bo em tenduristiya xwe biparêzin divê em şînatî û mêweyan neşuştî nexwin û derdora xwe gemar nekin zarok hêviya civakê ne. Yan em karin bêjin zarok hêviya civakê ne ji bo em tenduristiya xwe biparêzin divê em şînatî û mêweyan neşuştî nexwin û derdora xwe gemar nekin. Hûnê her yekê hevokekê rast hûn li ser va xêzkan rêz bikin. Tamam? Ev bû pirsa me şeşa inha me derbasî pirsa hefta bibin. Pirsa şeşa ber karê malê ye. Pirsa hefta dibe çi? Hûn jî çend hevokan li ser paqîjiya derdora xwe binivîsînin. Ev jî karê malê bore ye. Hûn jî çend hevokan li ser paqijbûna derdora we binivîsînin û derkevin ji mamosteya xwe re bixwînin. Belê vî awayî me waneya xwe ya îro jî bi dawî kir, hêvî me wesûcê girtibe, heta waneyeke dî hûn bimînin xêr û xweşiyê de.